a danas traži posao na birovu. Branio porodicu, drugove, upao u bezmaricu, dugove. Minuli su najbolji da vladaju najgori. Još uvijek pamtim neke priče predaka, topovske udare i kiše metaka. Umesto barjaka na nebu zastave su banaka, od junaka do prosjaka. Još uvijek pamtim neke priče predaka, topovske udare i kiše metaka. Umesto barjaka na nebu zastave su banaka, od junaka do prosjaka. Medalju ima za hrabrost u pici, po kontejnerima kopa sad na ulici. 78 dana u ratu, izbačen iz stana jer duguje ratu.